bila amani. Maendeleo bila amani inawezekana? Maendeleo bila amani inawezekana? Amani ndiyo ya kwanza, alafu maendeleo yanakuja baadaye. Sasa nilikuwa nawaomba ndugu zangu, nilikuwa naomba kitu kimoja saa hii, na naomba tukubaliane, ni kwa ajili ya security yetu sisi wote, ni kwa ajili ya kuendelea kuwa ndani ya ukimya sisi wote. Nilikuwa naomba niulize, kwa sababu inabidi tuendelee mbele, lakini kusudi tuendelee mbele inatubidi ambo. Sasa rero ngira ngo namwe ubwanyu murabyibonera uburyo byari byahwihwishwe, byavuzwe ku marezo sosiyo. Byatangajwe ko twahise wa General Sultan Makenga Brigadier General Bernard Byamungu Maheshe uzwi nka Tiger 1, umwungiriza wa Makenga ku mirongo y'urugamba, umuyobozi w'urugamba. Byari byavuzwe ko yaba yishwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitero cyagabye mu nkengero za Rubaya. Byari byavuzwe ko drone z'igisirikare cya Kongo za kamikaze na za CH-4 zamwivuganye. Nguyu arahabaye. Byavuzwe kenshi cyane cyane n'ibinyamakuru bitangariza amakuru mu kwa guverinoma Kinshasa. Ndagira ngo rero nze babwira ukuri kuri aya makuru, turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa muri Rubaya n'ibitero bivugwa muri teritwari ya Rucuru no hepfo gato muri mu bice bya Fizi na za Minembwe. Turebere hamwe uko situation imeza hitwa Shabunda na Mwenga, igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma muri rusange bafashe indi myanzuro ikomeye. Ni updates na makuru y'urugamba. Hari n'indi nkuru ituruka mu bice bya Warikare muri axe za Pinga ivuga ko General Omega, umwe mu bakomanda bakuru ba FDLR, akaba umuyobozi wa FDLR Foka, uyu rero ngo yaba yamaze gushimutwa. Nabyo biri gutangazwa. Turaje turebera hamwe byinshi biri gutangazwa mu makuru agezweho mu byukuri yakomeje kugenda avugwa gatanu ku kandi. Reka duhere kuri iyi scandal yari ikomeye cyane, yari yatangiye itangazwa n'abakorana rwa guverinoma ya Kinshasa. Byari byavuzwe ko General Bernard Byamungu Maheshe kutwahise wa General Sultan Makenga yaba yaguye ku rugamba ngo yishwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turahera ku byari byatangajwe na Nuriya na coalition muri rusange, bavuga ku rupfu rwa Bernard Byamungu ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter. Yuwitwa Daniel Micombere, umwe mu banyamakuru bakorera mu kwa guverinoma Kinshasa, yari yagize ati Generali wiyise Byamungu yaba yishwe n'igitero cya drone ngo nkuko byatangajwe n'umwe mu basirikare ba M23. Uyu ngo Generali w'inyeshyamba Bernard Maheshe Byamungu uzwi nka Tiger 1 wari umwe mu bantu bakomeye muri coalition AFC M23 ndetse ngo na RDF, ngo yapfuye nyuma yo gukomereka ku ijosi, ngo nkuko byemejwe n'amasoko atandukanye yegereye uwo mutwe. Ngo umwe mu basirikare ba M23 ngo yavuze ku mugaragaro agira ati Generali Byamungu yapfiriye mu mirwano, apfira kurwanira igihugu cye, ngo yakomerekejwe n'icyuma cyaturutse kuri drone kimukomeretsa ku ijosi, ngo noneho ngo arababara cyane aza gupfa. Akavuga ko ngo urupfu rwe ngo ruje mu gihe imirwano ikomeje muri Sirazuba bwa Kongo, aho coalition AFC M23 ngo na RDF ngo igenzura cyangwa ifite ijambo rikomeye ngo mu duce twinshi tw'ingenzi yafashe kuva ibikorwa bya gisirikare byatangira mu mwaka 2022, ngo mbere kwinjira mu nyeshyamba. Ngo Bernard Byamungu yari colonel mu ngabo za leta ya Congo FARDC, ngo yigeze kuyobora secteur opérationnel yo ya 9 yari ifite ikicaro Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu mwaka 2012. Ngo yavuye muri FARDC ajya muri M23 ya mbere, umutwe wari warafashe umujyi wa Goma igihe gito mbere gutsindwa ngo n'ingabo za leta. Muri uwo mwaka ngo yafashwe n'ingabo za leta akatirwa ndetse afungwa imyaka myinshi. Kurekurwa ko rero ngo kwaje muri 2019 mu rwego rwa gahunda yo koroshya ibibazo bya politiki yatangijwe ku baturage, yatangijwe ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi, bwabaye impinduka ikomeye. Ngo nyuma y'imyaka 3 muri Nzeri 2022 Bernard Byamungu yongeye kugaragara mu duce twari twarafashwe na M23 nyuma yo kuva Kinshasa mu ibanga.
ngo yahise umwe mu bantu bakomeye cyane muri uwo mutwe. Ku mugaragaro rero ngo yari komanda Ahwii ushinzwe operation n'ubutasi, ngo kandi benshi bamufataga nk'umwe mu bateguye ibikorwa bya gisirikare byafashije M23 kwagura ibice igenzura muri Kivu. Ngo yanashinjwaga kugira uruhare mu ihohoterwa ritandukanye ry'uburenganzira bwa muntu mu buyobozi bwe bwa gisirikare. Coalition AFC M23 ngo na RDF ngo yaguye ibikorwa byayo ifata ibice byinshi by'ingenzi muri Kivu, cyane cyane hafi ya Rucuru, Masisi no mu nkengero z'agace gacukurwamo amabuye y'agaciro ka Rubaya. Bakavuga ko ngo ibitero by'inyeshyamba ngo byateje kwimurwa kw'abaturage benshi ndetse bitera ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Bagakomeza bavuga kuri Byamungu. Bati izina rya Byamungu ryagiye rinavugwa mu birego byinshi by'ihohoterwa rikorerwa abasivile, ngo yavuzwe cyane mu iperereza ku bwicanyi bwa Kishishe ndetse no mu bikorwa byo gusahura byabereye mu duce twagenzurwaga n'inyeshyamba, ngo kubera uruhare rwe muri AFC M23 ngo Byamungu yari yarafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi EU ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva neza rero. Nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bavuga ku rupfu rwa Tiger One, uburyo yapfuye, ngo amateka ye, ngo uburyo yabaga mu gisirikare cya Kongo akaza kukivamo mu ibanga rikomeye joininga M23, ngo uburyo yafashije M23 kwagura ubuso ifata ibice n'ibindi byinshi byo bitandukanye. Nta rondora ahangaha byatangajwe n'ibinyamakuru byo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Nshuti bakunzi bacu, ndagira ngo mbabwire ko Byamungu Maheshe ari muzima. Uvugira bakomeje gutangaza byinshi ku rupfu rwa Byamungu bo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa baje gusubizwa na Guverineri Wilinga Lambe, umwe mu bayobozi ku ruhande rwa AFC M23 muri Kivu. Ati uvugira FDLR asa n'uwacitse umutwe burundu muri ibi bihe. Ati none se bwana Micombero, muri aba bantu bapfuye hasi, kuko yari yagaragaje n'amafoto asa nk'ari mayiti z'abasirikare ngo ba M23 bishwe n'igisirikare cya Kongo. Ati Generali Byamungu Maheshe ari hehe muri iyi filime y'ibihimbano mwiyandikira? Ati biratangaje kubona uburyo muhindura ibyifuzo mukabigira ukuri. Ibihimbano bishobora gushimisha ababumva, ariko ukuri ntiguhinduka ngo kuko mwahimbye, ngo kuko mwanditse ibinyoma mwizeye. Ese aka niko kazi kawe ubu? Kugaburira Tshisekedi n'abamuri hafi ibinyoma bibahumuriza kugira ngo baryamane amahoro kandi amajoro make? Ati ikibazo nuko igihe cyose babyukiye muri ubwo businzi bwa politike, intandaro y'intambara ibigihari ibamanitse kwijosi. Ibinyoma ntibizabakiza, propaganda ntizakemura iyi ntambara. Guhangana n'umuzi w'ikibazo muri mukuri nibyo byonyine byatanga igisubizo. Umuntu wese utekereza neza yahitamo kubwirwa ukuri kubabaza aho kubeshywa amagambo ahumuriza, kuko kuri gufasha ibihugu kwishyira ahashobora kubonerwa ibisubizo. Ati wowe ahubwo umaze igihe kinini cya politike, umeze nk'ikinini cya politike gisinziriza ubutegetsi bwabaswe n'ibinyoma. Ubutegetsi butangiza intambara bugakubitwa hanyuma bukiruka isi yose bwivuga nk'uwahohotewe. Niyo strategy ifite igihe izarangirira. Iyi ntambara ntizakemurwa n'umucuruzi w'amandazi cyangwa se abamukoresha bari inyuma y'umwenda. Izakemurwa gusa n'abanyekongo bafite ubwenge n'ubushake bwo kubaka igihugu buri muturage yumvamo ko yakiriwe kandi arinzwe mu gihugu cye, bitaba ibyo fimbo ni yayindi. Ni umuyobozi muri AFC M23 Manzi Wilinga Lambe asubiza kuri uyu Daniel Mishombere wakomozaga ku rupfu rwa General de Brigade Byamungu Maheshe, twahise wa General Sultan Makenga, akaba izwi nka Tiger One, umwe mu badasanzwe cyane mu gutegura ama operation. Hanyuma Byamungu ku ruhande rwa M23 hari gutangazwa amakuru menshi atandukanye ko ari muzima,
ko ari muzima, nta n'ikibazo cy'uburwayi, nta n'igicurane, nta n'igikomere, nta n'imvune. Aka kanya abari bamyandikiye bambaza batese bwana Fagika yinamura kutigeze uvuga ku rufu rwa Generali Bernard Byamungu, kandi bivugwa ko igisirikare cya Kongo cyamaze kumwivugana, dore ko ngo cyatangiye urugendo rwo kwivugana abayobozi ba M23 nk'uko byagenze mu minsi yashize gihitana Ngoma wari umuvugizi mu bya gisirikare. Ndagira mu bwisi kuri ko rero Bernard Byamungu ni muzima, ariho kandi arakomeye, yakomeje urugamba rwo kubohora igihugu no guharanira impinduramatwara. Ibi rero bikaba ari ibinyoma bisa nk'ari kinini cya politike gisinziriza Tshisekedi ngo aryama sinzire yumve ko hepfo ku mirongo y'urugamba ingabo se ziri kwitwara neza. Ibyabeshywa na bamwe mu banyamakuru babogamiye ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Yes, reka tuve ku nkuru ya Bernard Byamungu, ahubwo ubwo havugwaga inkuru ya Bernard Byamungu byanavuzwe ko ahubwo ntabwo ari we wapfuye, ahubwo hari umukoloneli mu gisirikare cya Kongo wishwe na M23. Uyu ariko bikavugwa ko nk'uko byavuzwe abakorana rwa guverinoma ya Kinshasa bavuze ko Bernard Byamungu wa M23 ngo yishwe, kandi ntabwo ari ukuri mu by'ukuri, ngo ahubwo ngo yitabye Imana ni Colonel Byamungu wo muri Wazalendo warihaye izina rya Mwiba ya Banyamulenge. Iri zina rero ngo ryagaragaza urwango yari afitiye Abanyamulenge, kuko yari yaravuze ko azabatsemba neza akabamara nibanga gusubira mu Rwanda, dore ko avuga ko ngo n'Abanyarwanda bagomba gutaha iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero abavuga ko Byamungu apfuye ku ruhande rwa M23 bari gutangaza amakuru atari ukuri, bari gutangaza amakuru y'ikinyoma, ahubwo noneho M23 yanivuganye nta nubwo ari Colonel Byamungu ahubwo gusa hari undi musirikare muri coalition nawe wishwe na M23. Uyu ngo yitaga General Obedi Ngabo wo mwihuriro Coalition Libération pour la Démocratie ni CLD. Uyu ni coalition rero riri mu yagize imitwe ya Wazalendo ifasha ingabo za leta ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23. Amakuru aturuka muri Sezzo bwa Kongo yahoze avuga ko uyu Colonel General autoproclamé Obedi Ngabo ngo yapfuye, ndetse na makuru yatangajwe ku munsi w'ejo ku munsi wo kwa gatanu. Urupfu rw'uyu mugabo rwemejwe n'abarimo guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC/M23 Ngarambe Manziwiri. Uyu ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter yashinje uriya mutwe yashinjuriye murwanyi kuba mu minsi ishize yari yatwitse ingo z'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo mbere yo gupfa. Agira ati mu minsi 2 ishize yatwitse ingo z'abaturage, hanyuma uyu munsi isi n'ahantu heza hatari uwiyita General Obedi yasanze Ruhinda Rugayimikore wahoze akuriye Special Force ya FDLR, asanze Mudacumura Silvestri wahoze ari umuyobozi wa FDLR Foka, asanze Peter Chirimwami Nkuba wahoze ari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ndetse n'abandi. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa nuko amakuru yuko Obedi yapfuye biravugwa ko ngo yishiye mu mirwano yabereye hafi y'agace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Na gace n'amaginga ya karimo ikitwa ibiturika bavandimwe. Biravugwa ko Rubaya intambara iri guca ibintu n'amaginga ya. Biravugwa ko kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 masaha ya saa moya n'iminota 35 z'igitondo ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bya bombe kandi bitavangura ku gace gatuwe cyane ka Rumangabo ndetse no ku nkambi izabashinzwe kurinda parike y'igihugu ya Virunga. Ngo bakoresheje indege zitagira abapilote z'intambara za CH-100 mu itangazo rya AFC/M23 ku makuru mashya ava ku rugamba. Rivuga ko iki gitero cy'ubunyamaswa cyahitanye ubuzima bw'abantu, kibiba iterabwoba mu baturage b'abasivile kandi cyangiza ibintu byinshi ku mazu n'imitungo y'inzirakarengane. Kimwe nuko byagenze mu mujyi wa Rubaya, ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zakashije umurego mu bitero bigabwa mu turere dutuwe cyane nka Kalingi, Bidegu, Gakenke, Rugezi, Kalonge ndetse na Mikenke muri Minembwe, bakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone za kamikaze na KT-6. Inyubako ya guest house yangijwe na drone hariya i Rubaya. Ibyo bisasu byatangiye koherezwa ku munsi wo kwa gatandatu tariki 23 ku munsi w'ejo masaha ya saa 5 z'amanywa z'ijoro murambabarira.
ngo bikomeza kugeza kuri iki cyumweru masaha y'igitondo tariki 24 saa 11 z'igitondo rwose byongeye kugabwa bishyira abaturage benshi b'abasivili mu bihe biteye ubwoba no kwiheba muri teritwari ya Karere nkuko AFC M23 ikomeza ivuga kuri iki cyumweru n'ubundi tariki 24 Gicurasi saa 9 z'urukerera ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ngo zagabye ibitero mu duce dutoye cyane twahitwa Cangungu no mu nkengero zaho bituma abaturage benshi bahunga ndetse byangiza imitungo yabo ndetse n'imibereho yabo muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko urugamba rwakomeje kuba amagasa, intambara yakomeje guca ibintu ndetse biracika mu bice bya Rubaya cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Rubaya. Hari havuzwe ko igisirikare cya Kongo kigaruriye ibice bigiye bitandukanye. Ibi nabyo ni bimwe mu byo M23 yamaze kuba ibeshyuza ubwo ko imirwano ikomeje guhanganisha impande zombi gusiga rwose habayeho impinduka zikomeye. Muri iyi minsi ibitangazamakuru bitandukanye byegereye leta ya Kinshasa bikomeje gutangaza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo zaba zarafashe uduce dutandukanye twa Kabobi ndetse na Kinigi muri teritwari ya Masisi. Bivuga ko twari dufitwa na M23. Namakuru ariko yagaragazaga ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rishobora kuba ryarasubiye inyuma gato. Ngo rishobora kuba ryarasubiye inyuma ryerekeza mu gace ka Rubaya, ariko aya makuru aravuguruzwa n'amasoko atandukanye muri ako karere. Bikavugwa ko ni mu gihe ubuyobozi bwa AFC M23 bwahakanye ayo makuru bavuga ko ari ibihuha bigamije kuyobya abantu no guhindura ishusho y'ibibera ku rugamba. Ubuhamya bwabo bukavuga ko bagikomeje kugenzura ibice bimwe muri ako karere. Guverineri wungirije Manzi Willy ku ruhande rwa AFC M23 nawe yatangaje ko bivugwa na ko AFC M23 yambuye uduce tumwe na tumwe bidafite ishingiro. Abigije ku rubuga rwa X yagaragaje ko adafite icyizere cy'uko leta ya Kinshasa izongera kugenzura uduce yambuwe, ahubwo ko hashobora no kwiyongeraho tundi duce isigaye igenzura. Amakuru aturuka muri Masisi akavuga ko imirwano yakomeje mu duce twa Cugi, Kavuta ndetse no ku misozi ikikije Kinigi hafatwa nk'inzira zerekeza mu gace ka Rubaya ndetse z'ingenzi kazwiho ubucuruzi bwo mu y'agaciro ya Koruta. Hari ni kandi ngo n'imirwano yavuzwe ku muhanda cyangwa se ku mihanda ya Gashovu, Mahiga ndetse na Nzingati ndetse na Mayuwano, aho abaturage bavuga ko bumvise urusaku rw'imbunda nto ziremereye mu gihe kinini cy'umunsi. Tariki 21 umuvugizi wa M23 mu bya Politike Lawrence Kanyuka yaratangaje ko ibitero by'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo byatangiye mu rukerera rwo kuri umunsi wo mu bice bya Gatoyi. Yongeraho ko hari n'ibindi bitero byakozwe tariki 19 mu bice bya Mitimingi no mu duce twakikije. Hanyuma rero ikindi cyavuzwe ku rundi ruhande rwa leta ya Kinshasa hakomeje kuvugwa ibikorwa bya gisirikare bigamije kwisubiza uduce AFC M23 igenzura, ivuga ko igenzura na magingaya. Ni mu gihe imirwano ikomeje, abaturage nibo bakomeje kugira ingaruka zikomeye. Amakuru aturuka muri ako karere aravuga ko ibihumbi by'abaturage bamaze kuva mu byabo bahunga intambara berekeza mu bice bifatwa nkaho bifite umutekano, abandi bakaburaho kuba ndetse n'ibiribwa. Ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ubworozi byari ishingiro ry'ubuzima bwa benshi muri Masisi byahagaze kubera umutekano muke ukomeje kurangwa muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Intambara irakomeje, kwasi ikomeje kugaba ibitero kuri M23 ndetse M23 nayo ikomeje kwirinda mu buryo bugiye butandukanye. Na makuru akomeje kugenda avugwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo icyo twavuga, guverinoma ya Kongo muri rusange yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibikorwa byose by'ubucukuzi bwo mu y'agaciro mu duce twa Mwenga na Shabunda two muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'igihugu. Iri hagarikwa rizamara ngo amezi 3 nkuko bitangazwa cyangwa se bigaragazwa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi. Icyo cyemezo cyatangajwe binyuze mu iteka rya Minisitiri w'ubucuruzi n'ubucukuzi bwo mu y'agaciro Louis Kabamba Watum, wavuze ko kigamije kurwanya ubucukuzi butemewe, ubujura bw'umutungo kamere ndetse no kugarura umutekano n'imiyoborere myiza mu rwego rw'ubucukuzi. Nkuko byasobanuwe n'ubuyobozi, iki cyemezo gifite intego nyamukuru eshatu: kurwanya ubucukuzi butemewe,
hari n'amakuru avuga yuko rwose mu duce twa Mwenga na Shabunda hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubucukuzi budafite ibyangombwa bikaviramo igihugu gutakaza imisoro n'amahoro, guhagarika ubujura n'ubucuruzi n'icuruzwa ry'amagendu ry'amabuye y'agaciro. Kivu y'Amajyepfo ikaba imaze igihe ivugwamo amabuye y'agaciro anyerezwa koherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye, birumvikana anyuze mu nzira zitemewe, bigatera igihombo gikomeye guverinoma. Kugarura umutekano n'imiyoborere mu bucuruzi n'ubucukuzi, hari aho ubucukuzi bwagiye buhuzwa n'amatsinda yitwaje intwaro ndetse n'ubucuruzi butemewe, bigatuma tumwe mu duce duhungabana mu bijyanye n'umutekano. Guverinoma yatangaje ko Inspecteur General de Mine azakora iperereza ryimbitse muri iki gihe kiri hagarikwa, hagamijwe kumenya uko ibikorwa byacuruzwaga n'ababigiramo uruhare, nubwo iki cyemezo gishobora kugira ingaruka z'igihe gito ku musaruro w'ubucukuzi, ngo gishobora no gutanga umusaruro mwiza mu gihe kirekire, harimo kongera imisoro leta yinjiza binyuze mu bucukuzi bwemewe n'amategeko, kugabanya icuruzwa ry'amagendu ry'amabuye y'agaciro, gushyiraho imiyoborere isobanutse mu bucukuzi bw'intoki, kurinda abaturage n'ibidukikije byangizwa n'ubucukuzi butagenzuwe. Intara Kivu y'Amajyepfo rero ikaba ifatwa nk'imwe mu turere dukungahaye cyane ku mutungo kamere muri Kongo no muri Kivu yose muri rusange no muri Afurika yose. Birumvikana zahabu cyane cyane muri Mwenga na za Shabunda iruzuye, koruta ikoreshwa cyane mu ikoranabuhanga rya telefone n'indi ndetse n'amashini, amakasteri yose hariya muri Kivu y'Amajyepfo ariyo za Wolfram cyangwa Tungsten n'ibindi byuma by'agaciro bikoreshwa mu nganda zitandukanye hirya no hino ku isi. Ubwo rero aka kanya imyanzuro guverinoma ya Kongo yafashe nuko yahagaritse by'agateganyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe Mwenga ndetse na Shabunda. Reka rero mbe mbashimiye cyane kuba natwe muri aya makuru 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.